Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Echu matano yechi tariki 17 cy'umutinyi 12 mwaka yega w'ekibibere na mangabere ene 5 mwachi mweri ya chinsa 10 gorigoro akarango kwagina lya mangana mayese nchera ayo wenge leterana nchenkoro kwa Daniel omwaga Mwanchu mugireria amaya chinsa 10 yotego chaka kurugari se county ya Nyamira asebo no chifamily kira kitari kwenyara korwa Nyamira ni gorero igati yabo bayegwese guku ya mapema ne kiombe kire gitari giya serikali ya kebirigo youth ginishainaze ebuna enchira yamo yogosangamo bagose abasirwa nigo bayegwa obosibwa mandasi obosibwo koruga esukari amabuta ye chinyeni esabuni amarangeti chianga negati y'ebintu obinde binge 1 liter of cooking oil, matchbox. Asa Marieta, ngurkunora ke bumundi eki. Kuonere ngageita. Ngate birenga mbia mono aso gotonyure suku. Ama ene ntwobwate kende. Nabatukunya gwake sabu ngabon 25 ya ikire na kitokora. Lakini mwatakonyire ase mwarusi bira no nyasaba seni na mugendere. Mone no mbia mono nyasaye tiaba seni gati na nyori na nyori na nyori sukari no brangeti ngochiko bisinda bugate. Amina nyasaba seni ase bira no. Mbari keni yosi mai koe de kono. Aya ndake kono akibeno kone chaya ndire bi. Ora ake mwata abana babere bakimboyo mare bipomoti erango getene sa akipia mono endo akina na oge mono bobe mono kabisa akipia mono amo ko monene akina no le su kunya sa akina sa baseni nyendo bane sa ne kubebe ka buya akipia mono abire no mogoko kora asekyo bigiya seina ukikibirigo Kya nyanye utoinyora osogotokonya nande ari asibia nande bimenta kana nande kogende bari atane ngoro bujakire ni musema kodi no mene tege itaru yari akire toi gote kyombe kigakige ya tokonyire aseri atari yare aseri tukori yare rami kebirigo youth kebirigo Shainas Youth Group arengereirie mono etwarengere tinga torete esuku etusange n'abantu barase ibinyoro byaito asinge njoyo gotanyara kwabo na into togokama na barabo irinde na into tanyara amasesenia igori tukori arero igotwacha go scramble for these blessings All the time tukori arero tore no moko monene asinge jo twasangira na abaminta se Christmas na inde obwaro botogatana nyasaye ekero twaro chengambia toshena abaminto Twaro chenga atari biya tobe comfortable kuragera ntutueka ebito tokorwa nigo bikorenta amasese nigo ase chinyomba chiaito nyasaye tokonya bari twatari teme gitokanyora muna bamenyete bari wekara zebi buyu baweka bakoriere bipira byoka na ibabegete nyumba yago utasiko uminya kwa chinyumba Nagoska mutumu wanchu murigereria maega aije egekegetambe ige bara ekobwatania nsemiria ya kurwa konate etago ogoika bondeni igotoka ase wodi ya Bunyamatuta imeje nsemo ye bunge ya West Mugirango koba hitari gweteka nigobona abamenyi ebare no mogoko maega yo okoremerwa epare yuno muna siasa ya mo Secretary Jeremia Migosi amona mu MC Mochore wetera se kiama kije kia UPA Elijah Abere babo kwana lero nigabamenyi abo bate babuna nigo konyekara bakongu obose kobera warwire chinga kichinkongu ugweta se bare yugo kanyagitari manyanigo nigo sabo sombi wecha babere bogotena asenga kientambe bona abamenyi abo nigo abasabire bare yo kobekwa omworomu Julius Onjuari ebare yabeire gotosumbwe bare korukurwa egotira pake ntawe yaji gosoka bosose nande yagenda yaji goswa keninja ebare na bebwate mojando ebare ye egere embura ya dure nyinge nigo togojandika nono monto korusu korogoro ari getunugoro eke togojekonyanga twasokire bara
twakorese giyo gukumia gaki eserikali muigu moto konye ntobwate mejando endabu bayarengeri ikoli libwago abantu bale kunywa maruba abande babuneka abande basinywa se bagwetera una bale kogonki na bale gusinywa se bagwetera babugolibwa na abande babugolibuna nejiguni twabalete para twababeke gali bagenda nyakitali lakini yakero ono migosi atororereta amabira gachitaka yekurura ikabe pale ngija nyendi yako bekwa moro muna bayako be pale ngija na ntutura nuanka bitanga ningwa kangambia mono ase bali bakole gasi ase pale kiagera yenere pale tokonyete na oyo minto migosi kuwaterana ne lichabere ande tokobolia serikali naro ye county nere asa yokoboko agere pale mbia ya ngule twakine ngaki embura tegweteka ebe kwa muchanga ero sikubia egere konye kenyoro ekiagera ekere pale tali kenyoro magendero tayo igoti abakaro mukia bataboboke batarosirie para amalieta yongoro kugiradis umugaka mungale o maene gokorero maene bi e pale yabeire gotuchanda none akero to tole chae yabeire gotusumbua sana kero to tole chae ekere mbletuete e pale ye yatosumbuire chinga kichintambe none kero bwato murwaire komorusika komoikia egerachiko twaro bokonyi ngotoberere garama oyo minto migosi leri chabere twa baira nelingambu ya mono ase gasimogendere to gotosugulikera kusu ebalei wono unanje uno mogendi bwe pikipiki ekere embura yabere gotu ase ebalei nabo nyorango konya gwake hesabu nga kibono ngokora indurugorari oyo rurugora nabagotwara mujando boika none balance nabo no yo okorukorunza gotira gokieke gorigoro nero mujanda nabagotwara mujando goikia goika no igorari nabagambia buende nabarabo uno yo minto chereme amagozi ere akitiga tomo sabera maya no yo Nagosika mutumwa nchumulirelia nigobono muraibwense Dr. William Samoei Ruto umugasorero aikanire asomoyega bwentunda ya gatano bwo umuyiga opinyi luo festival ujokorekana imeyense meri ya Senya Beach county ya Migori aseruto abarerere ira amagendero ao hamenyi ebense mejo abarei ao nigobekana ase umuyigoyo hegati yabo igomugabana abwe county eyo ya Migori achila yako muraibwe kiamakeria gya ODM Oburu Odinga amo nabagabana James Orengo obwe county ya Siaya na boy Gladys Wanga abwe county area ya Homa Bay. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hiyo tumekuja hapa kusherehekea mila ya watu wa jamii yetu ya kutoka Nyanza. Jana tulikuwa kule Turkana tukisherehekea mila ya watu wa Ateker, mila ya watu wa Turkana, na leo tumekuja hapa kwa sababu mila ni ya muhimu, ndio inatupatia ile msingi ambayo tunaweza kujenga uraia wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu hiyo mkiangalia katika bajeti yetu ya sasa ya barabara, huyu mungwana anaitwa Sama Tandi atawaeleza, tumeweka bilioni 1.7 ya kutengeneza barabara za hapa Nyatike. Nyinyi mnajua Nyatike hapa, barabara ambayo ilikuwa hapa peke yake ni ile barabara ya kutoka Masara kwenda Sori, alafu baadaye iende Agolo Amok. Ama namna gani? Hiyo barabara ule ambaye alikuwa anatengeneza alifariki, lakini tumekubaliana hiyo barabara tutaikamilisha. Mbali na hiyo barabara tumeongezea barabara 3 watu hapa Migori. Ile ya muhimu zaidi nataka niseme hapa ni hiyo barabara ya kutoka Masara mpaka Muhuru Bay. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Januari next month, Januari contractor ataanza hiyo barabara ya kutoka kule Masara kuja hapa Muhuru Bay. Nilisimama pale kwa shopping center, kina mama wa pale wakaniambia ya kwamba hawana soko. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba tumewapatia milioni 350 ya kutenga soko ya Muhuru Bay.
Kati ya soko 27 tunajenga. Moja itakuwa hapa Muhuru Bay, ingine tunajenga pale Sori, inaendelea saa hii Wathonger, pale inaendelea soko nikiongea na nyinyi. Pale Nyakweri soko inaendelea nikiongea na nyinyi. Nimekubaliana na huyu Opiyo Wandayi. Si yeye ndio waziri wa mambo ya stima? Nimemwambia kwa ile 1.9 bilioni ambaye tuliweka pesa ya kuunganisha stima Migori, aongeze milioni 450 ndio tuwe na shilingi bilioni 2.4 ya kutengeneza stima ya watu wa hapa Migori. Hawa watu wa Migori wasikae tena kwa giza. Si tunataka Migori wake stima? Ama mnasemaje wangwana wa Migori? Tumeelewana? Fungua. Na wakati tutakuja kufungua ile fish landing site pale Sori, na nitatuma waziri Joho Januari akuja afungue, aanzishe ile ya Got Achola, na vile vile tupange ya hapa, tuanze kujenga ya hapa Muhuru Bay. So hapa Muhuru Bay nataka muandike vizuri. Hapa Muhuru Bay barabara inakuja, fish landing site inakuja, market kubwa inakuja, paya inajengwa, kwa sababu tunataka kubadilisha Muhuru Bay iwe ni mahali ambapo pako na uchumi na heshima, na wananchi wa hapa tuanze kufukuza umaskini. Dorcas Gachagua umurubi bw'omurai bwe kiama gya DCP nendo kabero mukonyi bw'omurai bwense Rigathi Gachagua nigabatogire abangina ababuraka enseme ya yebunge ya Kajiado South asogo chakia okiombe ekia Inkolia ol Kajiado Women Sacco imeyakimana oyatebero bunanigo orachie ko bakonya mono. Pastor Dorcas Gachagua nigo yakwanaya ekerekerano omuyega bwo bochengera gukora omwaka abwe esakiyo. And to generations, they will be able to see that there were widows who stood up, encouraged one another, stood up together in unity, and made it happen like it is doing today. This circle represents unity, discipline, and empowerment. It means saving together, growing together, lifting one another. When challenges come, we can be able to face them head on. It is a tool that will open doors to educate your children, to do business, and to take opportunities that God brings your way. It is a way to dignify your life and to give you independence. I want to encourage you that God will guard this circle. I want to encourage you that this circle, you conduct it with integrity, transparency, and with much love as you serve one another. Let it be built on a platform of trust and unity, supporting one another and praying for one another. And remember that your strength is multiplied when you stand together. To every widow here, your story is not over. Say, my story is not over. This is not the end, it is a new beginning. May God bless the work of your hands, establish this circle, and cause it to grow. Na goska mutu mwancho muligeria nigo wana amenyi bensemo ya Makongeni aigai memochi o Nairobi nigo bagendere kurwebero byabo mayiga chinyomba cyabo gotagorwa na serikali elyo korwa libaga as emurobero yoboga chi wikinyomba cyerigori area insego safarebo housing asebono baragire byara go cyesirishikali area Kenya Railways asogotabakana eniba yabo buna bayigwanete korende niga amenyi abo barebero lyo cyese serikali go yasokya na kubakonya. Nalipa nyumba ya railway juu au ndio walikuwa wamenikondesha nyumba. Nilikuwa na walipa, lakini wakati ilisemekana fanywa verification ilikuanga ya kukubali ya kwamba nimekubali 150,000 nilipwe ili niweze kutoka kwa nyumba. Mimi ni permanent, nilikuwa nalipa redi, niko na all receipt, sijawahi pata haki yangu.
Sisi tunaomba serikali, tafadhali serikali, ni vizuri mfuate haki na mtu apate haki yake. Nilikuwa ninalipa, niko na risiti, arrears nilikuwa ninapewa na watu wa reli. Tulikuja tukafanya verification na tukamaliza kila kitu. Wanatuambia tuko kwa system, wametuambia turudi nyumbani. Hawatuambii the specific date that tutarudi. Wanasema that ati ni process and I don't know, but kulingana na national government hao wanasema walisha release funds. So we don't understand like what's happening. Na wikirabu mwancho mulgirelia nonko butura mangana ma yesenchera yo gwenge chinsa ikomichia abono margoba kwende nyoranga egosoli ntini na gendreta sega soro kirikya Gusi Stadium chiteka chapto kilometer 5 ni 5 wikirabone iga egosoli yagati ya Shabana FC amana murabari ba Mara Sugar egosoli yore makali igo tnyonso ni gorende yonse wikabone kwende nigotono kwigana nga go ikomwero chiteka kie merongo kianda Shabana FC ngochora soka no bwi korega soro kirikya ege stadio odi Gusi kurabo nonko butura mangana ma ya chinsa ikomichama ba kumetuma sagosuka Edwin Nyang'au ngoswari meno moroberio ye ongoria mariko inde motenge na konyegerama go ikense yamo oya amarogoba John Kibati Felicitas Kabendi amona brana chaka na wange mega yemenya nchemegi makwene kinga chibichama na mariogi awikire senchira yabotweleru